APLCS party apart, mate opposition party apart. Isi a best example of dong kamu campaign ni nang kanto. What is ruling and what is opposition? Sini pamit. So differences ni nang kanto. With witness. Lapen in presence of that particular person. Number one ng kanto. Forensing be papali dar ke chohut. Dongka longki rongpi bang pe marwari. Chola, choy kaya Hola, choy kaya lo deya hola. Hardware. Businessman ang bongke. Daso rongpi sang uta bang marwari amen selong se. Chai. Setame halaso papali dar ko. Forensing be pun kilo. Longki rongpi pa. Mate marwari pa. Marwari. Un kilo. Hola, choy kaya sa ni mal. An nombor keglok pen. Pirte ki jurlo ko yo. Papa idar punang hang ni phat itong poisa na hang lipo. No disipul kuri nang po. Tok bagi kuri da. Dang lilo. Ni tom pia ko punang lilo dang lilo. Oh de koros nang lipo popo. Apun bang bigi kuri da. Ihu disi apawar. Halasur forensing be itu masara pawar kami papa lidar ulo. Marwari lo ikan. Longkap ni number one top most businessman. Setame piniar ni MP hayalo. Hello. No na ba halaso marwari rong pibang ka game tu kupila. Number one. Itu MP sa rong si marwari rong pi pan pun lolo kulote. Uni ko pai. MP sa pun ngelo yo bango. Hello. Oh sa yo. Se pawar awi huda pun kilo bang e biji. No dicibul. Suis off. Kalau soal forensik dia punya lut. Papa papa. Kita min non ke MP hayalo. Non kiro pi papa. MP sar di punang hello. Hai kuju. Hello. Oh sar. Nang alasan klaim tak kok pidun tapu. Okay sir. That is the difference between opposition and ruling. Dapat kali itu long pisang juga. Sana